Zdravo ljudi, šta ima? Dobrodošli na Dilfa TV. Peace. Hvala vam na 177 subscribera. Sad smo, evo, upravo tu da snimimo neke motivacione klipove, kao i streamove što uskoro možete vidjeti na našem kanalu. U subotu planiramo prvi stream na Dilfa TV, to jest za Valentinovo, dan zaljubljenih. Ako ste zaljubljeni u gaming, onda se pojavite u subotu, odnosno budite uz nas u subotu, negdje između 7 i 8 sati vidjet ćemo, to ćemo još odrediti. Uglavnom, 7-8 sati, znači poslije podne. I da bi bili i dalje inspirirani, motivirani, ostanite uz naš kanal. Imate dosta shortova koji smo napravili samo za vas, koji su jako inspirirajući, mogu vas i nasmijati, mogu vas i motivirati da i vi sami nešto pokrenete. A mi smo ovo pokrenuli samo za vas i hvala što postojite. Hvala vam na svemu, hvala na 187 subscribera još jednom i idemo. Naravno, malo smo zakasnili, ali nikad nije kasno, ili tako? U tu emisiju vole moji roditelji gledati, pa eto, da i njima malo. Uglavnom, dobro mi cvike stoje, ili tako? I šta sam vam još htio reći, da bi, znači, bili i dalje inspirirani i da bi bili motivirani u životu, nasmijani i sretni, bitno je da izbacite iz svog života ljude koji vas uopšte ne cijene. Ljudi koji nemaju poštovanja prema vama. I ljudi koji niste služili da budu dio vašeg života. Dilfa TV, ostanite uz nas.